Asia Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa ni maavileka ya umeloni wa sua masaa mailu yungo manyithie kwesela Vilingi ni umuthi twi wa kwa mbelelia matukuni 14 mwezi wa nyanya mwaka wa 2023 karibu ni umanyithie Mauvoo na tukumbanisye no tukanena ni kwesela ile itatu kenda yomwitano uyambia na ndeto mutongo TV na ndini wa mitandao itu ya mikumukanile kwa oyu tuambe kuona amwe kati wa ala tumanengete wito ala tukumbanisye ni vamwe na unenania wa serikali na ule yukusiwake wa umundi zama ya kiuvundi iyumelwa munene wa athukumi masako kwenda ateti manenge gavana wa Vinya mwanya athukome musi umwe kavingoni ya tamasako kuvituka na iulu wa utavi wa kithangathi na mang'oini mo matumika ukuini mukonga mwingi malelo mathukite mayesela ngali Vilingi wa Mauvoo Kalivo na moko ele yuni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO nake Teresia Mwende aliula Mauvoo akwanzia ya meko na tuyambia rivoti ni ila tumenete witonekana nzama ya vamwe ya unenania wa bomas wa ulei na serikali kwi umuthi ni yatho cha sikaloni siake timu ya kiuvundi ya amemba nyanya anakuma kilangaliko anene ma timu ii nthini wa unenania Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka na Kimani Ishungwa ni maweta timu ii cia kiuvundi nisio cialania mesani mitadatala ya unenania mutheu na uatie miao undu umwe na kukwatiania yulu wa siendu cia vata ila cia ile kunenaniwa nthini wa sikalo ii cia bomas na otondo Benjamin Mwaka ukulivoti ni kana unenania ukaendea ingi wa kwambililia ukite matuku miongo ili na imwe mwai wa nyanya kwa muthenya wa keli kiatianio hitino nzama vamwe unenanya wa Raila Odinga na President William Ruto kumbana vaina utheu kugonya hitue cia vata unenanya ni mesani ino umuthi nzama cia kiuvundi ngaliko cieli sinengwa kiwanza kwa mbisio thukumi. And this is a team that will be backing us up in the dialogue team. We shall be briefing them as much as we have individually briefed our teams. We now want to brief them on what our expectations as a team are to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. Ngaliko yisieli chuma kivetie ni inatangazia memba anakuma kilangaliko kutere senzama yulwa mitatalaila ya ile kuatiwa kulungalia unenanya uno ngaliko ole unenanya niwo itongwe ni ndongo ya Wiper Steven Kalonzo wa Musyoka na ungaliko serikali itongwe ni muyumba wake kuyo ndongo yale inge mbungeni Kimani Ishungwa. As far as Azimio la Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. Unena nyao uyoke vindani muvwavu na kunyanzela utona kosa uende na kuongeleka uniti na ndongo yole Raila Odinga kwiyo kukomana na kutwa isia umbano na senator wa Delaware kwa America Chris Coon senator lo kwikwatia wa kukomana na President William Ruto kwe umuthi ngaliko ole yethitwe ivingilila mausungi omone nyao vaizio nemwe kwa meusukumisia medhwe na kielelo cha kwete ngethia handshake. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. And therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins because we have now the two technical teams from both sides formally constituted. Zamae na kumania kwa ivindambe chuma kivetu na ngaliko sieli
siaiwa na kukalila wiwano no kana kuminukilia siekalo syake nthino ilungu hitethia samuno. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us in putting together whatever we need throughout this engagement. Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nito Benjamin Mwaka. Masa mavuthu itina wa amwema amemba mambunge nene na alama mbunge ya kaunti ya Masaku kuokelia maunyungu nisio yolo wathukumi wa gavana wa kaunti A ya Masaku wa Vinyandeti. Yumunene wa athukumi kaunti ni A Lawrence Ngovi ni wakule ateti asuma vete siasa maondoni ma uthukumi wa kaunti na kumunenga gavana mwanya athukume wia wake. Ingi Ngovi ni waelesea kana gavana wa Vinya ni wiyumbanĩtie kuthukumana atongoi onthe asakue kaunti ni ii kielolo ni cha kumuuna mwenendi wa Masaku. Daniel Mwangala na ilivoti kwa withiano. Itina wa mamemba bambunge kwi muthani wayo wetakana vaithi tunaweananua kwa atenda sia uthukumi kaunti ya Masaku. Yu Lawrence Ngovi nthini wa kikalo na andiki ma Mauvoo ni wale na ndito isu ndambula kana kila mwenendi wa kunie kula na kila mwenendi wa kaunti ya Masaku ena uthosio wa ukwata wia na atongo ya suma eliteitha maivwia waniko wakimivae na kikabila. Isuchinga wasia uo andu ala onde manengetwa contract sia Masaku onde ne kalima Masaku Masaku zi andu kabila sionde zi waria sietawa Mutiso Hassan Kamene Juma kwa huwa ando ala onde mwimbo mwiko mana ko maito ko mana ko mama Masaku kana na kaji mama Masaku na ngava na ranenga na contract nenga na kuma department kwa ngava na ndembu aina visibility kana ndembu ene kila kionenga no departments kwa uchiwe anga bana onengane lakini nini si kana tuna mwekio kana percentage nini pio ando ala mena masiro mamu thembozu ne kalima Masaku lakini ando ingi alama nengeto contract na kamba oingi ni wakulia ma MCA ondu mwana atongo yangi asakue kweka uvuia waniko kati wa NND kelelo ni cha kwikunia maleve ndambula kana ivindani ni ya uthukuma NND nundu itina wa miaka 5 kila mutongoi akietha ndaunya utalo kwa NND alama musakoye. It is high time and to address issues ila directed to them. Maima kwa kite ma MCS makwate musalo la mailito kwata membwe mena mpesa sia kuungamia isio sio na nzela ya ilete. Lakini tipo za advantage ni kwethia maybe mondo ewe movinyanisia bandu na utinda mathenete ma MCS. Ma MCS ni mathukumitane sana governor. Na governor is welcome kuendelea na uthukuma na every MCA. Lakini ala mewa mate yani menda uyu uthukuma na aishime wangi for their own benefits. They are ready to go. The governor is willing to work with anybody. But if you feel you are not comfortable, so be it. Yeah, so be it. If you feel you are not comfortable, so be it. That's what the governor is saying. Nobody has been locked from this place. TMP kana member of county assembly wedo ndakokeba nini wiye ma MP me kwa sema ya thocho ni governor ni maandiki ye ngava kana ne moki ngeti ni mabingiwa. No, the governor is willing to work with everybody, members of assembly, members of county assembly. Mundu uonde wina kindu kito na utedia mundu wa Masaku. The county government of Machakos is willing to partner with them for the benefit of the people of Machakos. Ni uneni ula wa kwa ni minister muviani wa Malelu Nathaniel Nganga ulana akiwathingilila kana waiwatenda kana kumawia va kaunti ya Masaku raiwondo vailite na vaina vatawa kunai chendito sia uvungu kwa NND nundu mea yonthe ni yatiwe. Sikana matukwazu mwaka umwe uthelile kumocha gozi wathala na nienda kuencourage atongoi mama nekana tunasa kuiwe tethukume anainji mama Masaku tiku kuna siasa nyaka mithelu ni wanu magilaze Masaku wa makaleza itani ingi etina wa binde buthu makathiu kakusembania etina wa mataneso thukuma maendeleo ala manengetwe endo kuli atongoi mambo focus na quick development then waisio nikenda tuivika 2027 kila kiketha kikula ni 2027 ni wikite maendeleo meanata ni lelo sibona se ofisi ni zibitale sibone kiyenda wa ni ni ndoboisiana inakiwe masilanga na sindu siokosu ti aengania akabiye u ngania anange yesi to usindu isu ina musingi andiasyo
Governor wa Vinya ni weminere kuhakikisha kana development ni abika kila ndwani pai ward yo utemo mwenze silanga no katono ndovoi no kenzo lelu ukeza kwethi anu maitu mabikwa ni development na te focused kuhakikisha netu deliver kiu kila kingi Governor wa Vinya ndeti no invited all leaders na MCS maitu masa kuwa ni womba ni na mopata eba the wikile na heka lande na hamere dio thukuma namo na kume binda yuko kobika yu ethi rwatho kumite na monesa no ele aratu mambeje kubua bwanwa na kululu tekwa nondwa mebangilio zo ya mesilia mama endeyo alama te kuambatana na woni wa governor na indi governor wendi wake ni quick development in line with the law na indi kila mundu ndasa kuiwe eke maendeyo uvyuka vinani kala ene nthi na tongo imeki vuthugoni maende na uthingi lavata wa kwithiwa na ngwatanio kati wa tongo onthe asakwe nikienda mwene nthi kukwata uthukumi ula wailite. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kumova kauntini ya Masaku. Twetiana na cia Masaku tuthi tuone cia Makueni serikali cia kaunti va ukamba ni ciendeka kwikia maulanyo mailu kwendesia nambe imwe ya milati ya uthukumi ila yatiwe yende ni utongoi wa magavana avitu muno maunduni ma witi zikayo ni cia kwigithekana enenthi ni matetheka amwe ma enenthi mainena chumwaniki magavana onthe methi wa maitwa cia kikalo cha vamwe kuthuima matambia ma maendeleo alama osetwe ni kaunti kivathukanio cha thikila kwambia uni kuya Eldoret County ni ya Uasin Gishu ni mawetata undu wa kumacha kusia undu uthukumi miveani imwe utiitwe na itina muno maunduni ma uiti na uima wa mwi. Kennedy Mulinge na ilivoti kuma Kibwezi. Magavana onthe miongoni na muonza manthi ya Kenya mayekwatiwa kuungana na atongo yangi kuumbano wa Devolution Conference chumwaniki musini wa Eldoret County ni Uasin Gishu. Enentheani menda kitinda kinene cha unenanya uo kwithiwa nundu wa kuendewe kwa milati la ithewa ivaniwe kaunti ni kivathukanio tino wa magavana kuma utongo-ini na utongo wembia kulika. Maiwatakita kiendewe kuya kaunti mbingi cia ukambani kumana na kulekeleo kwa milati ya utongo mvitu muno vyane ya uiti kaunti ni ii. Maundu alao ndhe mekitwe twasicha Kitui, twasicha Masaku na twasicha Ukamba. Ni tukuona mangavana mate utambi. Andu mama kuweni ni mathinite muno kugobika bau nundu wa masipitali uiti wenthi ambulance mundu omea aigua gutwawa balo gutwawa kuni wazietwa bakubengilie 10 na mundu uzile muwau ni muzinzi yende na chau na ambulance zewane cia mana pai zethia merata yekiwe ne manga maumie no tatungwa netina kana no kita kwa kana kugine wanthi kisa na maana no kwazia ndo kwenda kwete projects ya kana policies mufia wa uiti kaunti ya Makueni uweta kana tomo uendea kukoneka kwa vanene kumana na kila enenthe kaunti ni ime watatokosikani wanda wa masivitali ni aingi mainenthe maiweta tamalasimika kuandike wanda wa ila mekwendeka matumia ndukani cia ndawa kumana na masivitali maingi ma serikali ma kaunti kwithwa matena ndawa. Ngavana Mutula Kilonzo alika aina njenda ila watu ita ciakula yulwa kwithia atendo ngavana lakini ndisi ni mbesa wenda ila cio ngavana kana enda nguma nundu yukukopikia buno thi masivitali kadi yesu ya universal health care yambatiwe ya byangili ni tuona ate ne cietangazwa na nthi maithujwa yulwa kosa kadi yesu lakini no monde kadi ciakili kakadi tikakane kakebutha ono yuka ina weya iyo oine wanengilie mwe na wathi na kona baigala uitwe ukona hospitali masivitali lange mabingwa ngiwe ma dispensary motazirita mabingwa ndo mabinga azazita niki kuindawa wethi andu mabalo kangete bau naziwe no yene kwekala nthi mana na ndiye zinu tumaye pamusala iyo ni hasara kwa akaunti itu. Enenthi amaendekithia tambia ametoki kuosa kuthinikia muvea huu kati wa milati ya mevengi kivathukanyo hele kwa mita kauntini ya Makueni. Serikali ya Makueni yailite kwithia kindu cha mbere ezi chobo wa uima nundu maundu alangi makoketina ko utwendo kukulia endani patoneka umebuvu no tuka wambe kwa mbozi chobo wa sibitali we mwene withiete ukosiche na watwika ndu kuendea wendea bakiletu andu maende no thina ukethia utona kugira wambe utala makosa na ithe tutina thina machine ila cha dialysis wada bajage buthake bwana tiri isociona kukobikiwa munde na waja metuke Makueni ne kwethia yena machine iso twendo kukulia ni mbeza cia kwa miye kuya yulu na twigwa mbeza ni cia umie kana kitite kwikala bubu bizini
ukuna wya mwa undu maluka motula na wale ku maluka itheto kwa maluka na kula zito. Ripoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Molinga. Aya twitiana na NND asu maku Makueni tuthi tuone namo atandithia sokoni wa Mukonga ulawe ward ya Mumoni mwingi ya Yulu kaunti ya Kitui ni maweta kana malelu kisioniki ni mathuku muno mailasimika kutumia mang'oi kukua mioyo mbe wa kilomita 300 ameasia ngali ila itonya kwisila malelu ni ano maloli oka undu ula utumite thoa wa mio ila matesa wambata atandithia ayu mienda silikali ya kaunti ya Kitui yekithia malelu ane maase uvua nikenda utandithia wo waile Lina Musangi na kio cha atandithia ma Mukonga. Onena na kamemeka atandithia ama kisio kia Mukonga wodini ya Mumoni ni mwingia Yulu ni maweta kana tamalasimika kutumia mang'oi kukusindu se utandithia kumana na malelu kisio ni kikwithia mateseleka ni ngali wala mekuelese tamatambuka miendo miasa na mang'oi ama kuita miyo ya utandithia ni kwithwa mabalabala twina moba ni thukuma biashara na ni nagwia ula nikite bangani wo nyene nagwia yo miaka kindu 10 muthukuma indi minyela ngua ni kwa na mang'oi tukaumia mukilo la akaunti la Embu tukaumia wa kiambele na tukaumia wa ishara wo mabalabala twina mo methwa mena mathina muno tutumia mbonda ukwithia nizia tukarimu mbesa mbingi ni kwithwa mabalabala timateme na mekalie ngongo kuona watu walitone mang'oi ala tutumia kulate mire na kukia mbele na twalate mire chara kundu kwina 30 kilometers twendete Mau tukinangite na Mau na nenzi acha anzangili cha milikaliko tundu twenda na balabala netuzila twatemie twatema na mang'oi twatema na moko maitu twitsila iko twendete olate miyo kwa na mathina maingi muno wethani tuthine ng'oi kilomita 30 tulatiti miyo kia mbere na kuichara twina mathina maingi muno atui mamoto cia boda boda na moni mailisa kanata methito na ivinda yomo kwisila malelo ni avala moto cio iviki ya kuthuka kwa mituki kumana na nzia ikuthuka ovamana wodi kwithwa ya sima mbingi kono kono kwito kwithina muno alelo kwithima mbingi ona muno na ngale yake etumia muta maingi akuthio bandu bakube kila tukula jene serikali ya county na wamona national government matutetheje makwata ni guoko matutetheje nikenda ile imari to bijalelo obwiji no tutunga mbani kwitha no mande ene nto mari kwestea otini cho mande kutuzo bijalelo matu emea na madinga matu ekietwa labati na twindu tungi kotulozeni tulatu tonozo butamingeto na ndrip twile ni matu ekiagela uze nikenda ile to theni kamono nondo nyo oyu kubikobune na miaka 34 na ina miaka 13 ndwete motorbike kumagira na mbero motorbike 2011 na ini gua kazoma ainge ni gua na ibetije na mathina ma kuthumwa na ino na atu na mamo no bindani latu ngali sibika kuneza nundu akwithia ngali la yoka kunita loli na yo bika kukwithia ni atu ngari mwela minyo mbeza mbingi ni kwithwa yesila balabala nzogu itu ikulia county national government matulikane kutui challenge zitu inacio matuthukume kwithia ni twakwata balabala nzio ile tonya kutundumu kana itonyo tutethia kwizila nziani hizi cionze na kuthukuma biashara jitu kwa jana imwe chikuji kwenda kwambia biashara lakini ziambizia ni kwithwa balabala ni nzugu muno na imwe jitona takwa ni mukone wa miaka 50 na ingotonya kugua minyo tondu agwatene indi ciana isu ni nini na jitona kugua minyo na mang'onyo tukugua na ziambizia biashara cio wo tukatemewa mabalabala na malelu matsiova kila ngaliko tukona minyo twaetewe minyo ku mambiashara itwa baiteka na langi mambo ndambona ima baiteka na lamena ngali na mima baiteka withia eundo musio muno ni mongela kueta kana kilomita 300 ila siutema wa kila wodi ni nthini wa mwaka wa serikali muthelu taita nevika kundu kwingi wodi ni mokule serikali ungua muvea wa malelo ikithe kana kilomita cia malelo ile ikavikia kutemwa ni siongelangwa no kenda kwa ilangi ukui kila ni oto ni wito kana wendu wito andu azuma county kana mbamona nacha no government makwa na guoko ni zimeno toni no matutobeje lelo no kwa ntwatereka ta twajita mumone yonze ituguo kula kunengo 30 kilometers jungira ndwane matingo ano manini mbati mumone nene takugutu mukonga twanengo 30 kilometers twangira ndwa ona wethe italibando tutuve kukwitu ni kwithwa 30 kilometers izu jibika kukwitu na tweso siona siwe ya naku na ithira naku
Ogo tukulia Governor Malombe atulikane ko kwitu mumone mukonga location atulikane muno na wethene twakwata mabalabala kana 30 kilometers ziwe twa ichatubikia ko kwitu tutemeo malelo ni kwithwa ni mathukie ndrifti ni ciambite lakini tukalabati mbato tuona mathina ngali no ciona mathina muno kwisila kunze anisu NZOMO ni mongela kuwetsa kana kumana na kwithwa malelo amateselika kisioni ki takithitwe kitito muno ki maendeleo mukule Governor wa county Agiles Makau Malombe avikie kuikitha kana malelo ni masovu kisioni ki kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mukonga wodi ya mumone mwingia yulu county na Kitui Nelina Mosangi. Twigwatia serikali ya Governor Malombe ni kuiwa kio cha atandithia ma mukonga na tuisukite kauntini ya Masaku nekana ni kwa kuose wa nduthi na ngusanisio musi umwe kisio ni cha muliloni kavingoni ni ata kauntini ya Masaku kumana na ngusanisio sia ukuiwa kithangathi vewetwa asiai ma musi u tamethitwe maitho sia kithangathi undu ula siana sio siulena na uo umwe wa siana ii ula muku aiweta musi wake tawi muisioni wa kuvaluka kumana na yima yila yenzekete pakuve na kwake oingi aiweta hata muisio kwa siana siake sia uku monini Ben Mosau na livoti ya ngusanisio siake thangathi ngalikoni isu sia yata. Ngusanisio sia ukui wa kithangathini sia kusiwa musiini umwe utuini wa muliloni kivingoni ndalani yata katikati wa asiai na anae na vala mwanae umwe ukuleana na wenzi wa kithangathi vakuve na musi kwake aiweta undu utamuisio kwisiana siake kumana na imaila yenzekete nundu andwa nona ba mathenge mokite nyumbani mamba nangie nyumba na umea matabwa au umea ala imwana ile cikwenza ciatabwa wiyo yuka yenza yunga na baithamuka tiwo na jubo oko nundu ndiale kwa nangwa muzi ndiye ndaketheka lakini nenda nzobewe okala ni akwa wambe ena mwenezo kuwa monzanyi nani nazo kuwa monza nikalite bane kale nikazomba nikaokomye kaneki na sino niende no nzongete oni pangite na yuma ikambo mwewe umuzi niko ngotetea nyiba ikendu kengi atabathali na ndika tetea ketheka jao sei na sei makwa nipata namo ane mendete pio kweli Azia mangeto atabalane tu azia mubabo anaimuwa unaina muboja ikabo azia kila mande biene kieja de madere ano nyene diba tabye ni diba mwana wanu na mimi bombo na ka bombo ya bazozo medualo na ndo mangeto atabala mbuto notetheka ni mumango ndo mugwi silikale lozelele nyindino ndo siana sia musio si motola mote monini wa kivo ni kuondo wa kuitikelia ukui wa kithangathi kisioni ki iweta tawithitwe engwatanio na asia yaya nikana kuthosia kithangathi akilija na mukolia ambia ni nukunenge tikiti wa ikwandiyo chalie ni wa ndabiseu ambia nukunenge tikiti wa ikwandiyo na ndina mbeza nane wasilingi mana 5 na kwata nziai anewe mana 5 na yunda tikebe balua sami wete wa kuma bisine kwa chalie mwithe mwezeu tito ni chalie aya mumine baya chalie ni wa mameyo ya mbeza wa witeketaka ki chalie ni wa witeketaka ki tukizei undo mwana kidiketa bumaka mwezo ni wa uite Mwasinga likoyome weta tamethito maithosia kithangathi ki meyimwe asianae wamwana kwa na mbesa undula mwanae ukukaia Muisa niza kindu aje wewe unatoi kila mundu na nulio ndiba ngane wewe ngana wewe sami ndaiza goma ndaiza mbeza monini wa kibondalani Josephat Sila ainena na Vilingi wa Mauvoo wa kaia na kuvyai nethekande toithi aiweta tawaungamise ukui wa kithangathi kisioni ki muthanga ukua kwa mundu wetu andibe tuwa muliloni muthanga ucio wati ni watie kumathina na na maniena ndie nonga kwa muthanga na ni obani ni wiye kana no ndena ukua na pena thina na mbatu ni aci muthanga ucio ndelo ukua ngina andu mamusimeka lendi makwatia ni na aci makambia ni mera ciana cionthe makamani kitheka na thai muthanga ukua maigua kola
pate kwa mwana anondo yuki ya sai ai mudam kawailo kwa kuma yukote mbesa yiba ibeza nonza mudanga ona maloli mabiga kuntima na nye no ko bisine kala bisine na neza kwenuka ndano na Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Mosau na indi twitiana na isu cia kithangathi kuvalania musi usunga leko ni isu cia ndalani twendete uthiumoni omukuvi na indi na namba uthiumoni ne no soma motumani eli kwatiania na Mauvoo ala nethiwa ndi unengelelia we mundu kwacia Mtongoi TV twitikalane unenania wa bipartisan ni wa maana kwa nthi ino na amemba mayo mamanyekana Kenya ni nene kukila umwe wo methiwe mesi kana manena vandu va Kenya onthe twenda muwo usetwa Anthony ngaleko cia maua kuya mboni ni kauntini ya Makueni na wamujea cia ni muluo Kamende Kangundo Mbilini gavana wa Vinya no tatite mbe twetunga muvea kuivia ala avinye sivitali bill lakini adelikane lelo cia Mbilini na kiwu andunia avinye na enda onelelo wa kuma Mbilini kuthi mavindu au mie muthenya one thina aindi twende na kunena mautumani maku ni ngoma soma o twende ili itatu kenda imwe itano ambia na ndeto Mtongoi TV na ndeni wa mitandao yetu ya kumukanilie kwa oyu matukani. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ni wa maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo munuka wa asiai ni nguthi vana na no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai nguveno ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wanthi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia mawiyo va Mtongoi TV ngwatanio ya mukamba. no withukisya Mtongoi FM wivala ui kwisila app ya Mtongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mtongoi FM kana ulike kwa www.mtongoifm.co.ke Mtongoi FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Karibu niende na kumanyithia nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Kati wa amanyiwa miongo kenda na ana alama na ungamiwe masomo mo ma sekondari ni serikali ya kaunti ya Makueni miongo nyanya na umwe ni makwati evuso ya kulika imanisioni nene sia serikali va Kenya waumbulwa ni munini wa governor kaunti ya Makueni Mwandu Lucy Mulili na ula ainena na amanyiwa a miongo nyanya na umwe ni waikithia kana serikali ya kaunti ni kuendesya muvango wa kuungamia masomo ma amanyiwa Caleb Chalwa Mutunga ni wakusi yake na atumbanisya ilivoti kwa grade ya ayo nje na ninetiwe University ya Nairobi langu nisomea Bachelor of Pharmacy kwa vya mwaka wa September. Omunde trainer flagging off ya beneficiaries Smart County na tuweza na mentorship program bado ila tuweza watu idudua kwa na metwela ya ile twatiko ya nundu tuweza tuwakilisha kaunti tuwa Makueni. Ni amwe maamwika alama unikie ni utethio wa kusomethio mana ni serikali wa kaunti ya Makueni kwisila muvango yo mwana ungua muvea wa kisomo na vala maambisio kwa utethio ukuma kilasi cha mbe mwaka wa 2019 kuka kufikia kuma kilasi cha kana form 4 mwaka usio na vitukie mbe wa milioni miongo ilile siatumikie kuungamia kisomo cha manigwa miongo kenda na ana kati wa mo miongo nana na umwe ni makwati yana ya kulika imanisioni sia yulu na ula wethane wona nyumusio wa vata wa muvango wa kisomo wa kaunti ya Makueni. Na ni program tukwatiye muno as a county tungamiwe ni His Excellency Mutula Kilonzo Jr. No tata kwasya kana kwikia kithito ciana hii si tutwaile cia tusiatie to make sure kana ni cietha si performance in the university tika my school fees we worker but to make it our personal initiative wese kwithia nitwa matia nitwa mata na nitwakomana namo mavinda kwa mavinda. Mwandulo Simuleli munini wa governor wa kaunti ya Makueni nthini waombano ulama atwaisya na ciana ii mukawani umwe va musini wa wote ni wathuthia muika yulu wa kutumia mwana wa kulika imanisioni cia yulu kwa kwiyendesya kiumani ileti kutumia evuso yeya uthasyo kwika maundu ala matona kwa matongwesya wanangikoni. Ni manaendie masoma twina bakubi anafunzi ana amwe umwe wa mweni skulu beangi mana kwa titedi kwa kati wa andu ala maendete form 1 mea bitu kwa ukila ngwenda kwatya ni county mubango wa kutethesia family zilandia nukuendea nitukuendea kumatethesia ila tukwitha twinengane scholarship sia county kwa umundi ni kutabia wanafunzi ya Mairi University mama nezumena freedom yonde lakini mena freedom pa university maka utilize freedom is responsibly mama ne madi kusoma kwa kulika university sio mwisho wa maisha hiyo sasa hata ndio mwanzo. Caleb Chalwa Mutunga TV Vilingi wa Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni. Tuyuma ukamba tuambate una Mombasa Road tufike Mombasa. Minister wa Malelo na Ukui Kipchumba Murkomen ni wa viungwa kreni inya sia kumya na kuvakia miyo melini ndini wa kisukio cha meli cha Mombasa. Kreni inya siedhiwa na utonyi wa kukua makontena miongo ile na imwe undu ula minister uwa weta kana nukwa ilia na kukelia udhukumi kisukio niki cha Mombasa. Angelina Mose nilivota witu kuma county 001. Kreni inya ciambisia uthukumi muthenyani wa umuthi cithio yongelwa kreni ingi na ila cithio toivakia na kumia miyo nthini wa maili kwa kilungu cha miaka 19. The arrival follows the decommissioning of the previous equipment which dutifully served the port for the past 19 years. This transition stands as a tangible testament to our adherence to the KPA equipment replacement policy, an embodiment of our dedication to efficiency and modernization. One of the most striking advancements these cranes bring is the domain of speed. As the heartbeat of efficiency, these new cranes boast of remarkable hoisting speed of 80 meters per minute, effortlessly lifting a maximum of 65 tons in twin lift motion. This achievement outpaces the capabilities of the predecessors, which held a hoisting speed of 70 meters per minute.
Kreni isi yedhiwa na utonyo wa kukua makonteina mamiyo miongo na imwe vala ilangu usi yedhito ikuwa makonteina 18. Minister Murkomen na iweta kana ene nzia imwe ya kukile na kukala ata ukiwa miyo ndeni wa port ya Mombasa. The equipment has a capacity of handling bigger vessels of 21 containers across compared to the previous one, which could only handle 18 containers across. As we marvel at these statistics, we also embrace the symbolism they carry. The acceleration of speed is a reflection of our pursuit of excellence, on our unwavering commitment to minimizing downtime, and of our dedication to serving the needs of global trade with precision. Mwambio wa mwaka vya wa Kenya Ports Authority nwadho ye kreni inge 5 sia kimanza cha bilioni 3.5 Mwanza na ila siesi ya port ya Mombasa na port ya Lamu. Minister aiweta kana mituki port ya Lamu ne kukwata kreni inge sia muthemba 3 undu ula uvikia kukilia port isu. In the chronicles of our progress, we recall that last year the authority received yet another brand new set of STS. These impressive cranes found their home at a newly completed Part 22, where they have been operational ever since. The fruit of this strategic investment is evident as the Port of Mombasa currently boasts of a contingent of 16 STSs, 25 rig stackers with more anticipated, and a fleet of 27 empty containers handlers poised for procurement. Additionally, the Port of Lamu is set to welcome 3 ship-to-shore gantry cranes, further solidifying our commitment to modernization and capacity expansion. Wanauye voitino wa serikali ya Kenya kwanza kutungi ongamiwa port va Mombasa yu ukuiwa miyo ni uongelekete kwa kilungu cha 3.3 yuluwa iana. Minister uwa malelu na ukuye dhingilila kana kwa kilungu cha meidhanzatu yuni mandikithiti ongeleku miyo vala mwaka utani milioni 18 katono dhanzatu siongelekete kuma tani milioni 11 katono inyanyanya mwaka ni muvetu wangilili na miongweli na ile. In the first half of 2023, the Port of Mombasa saw remarkable growth. Cargo handling surged from 17.48 million tons handling in 2022 to an impressive 18.06 million tons this year, marking a robust 3.3% increase. Container traffic shared a similar narrative, rising from 722,063 TEUs to 783,125 TEUs, signifying an impressive growth of 85%. These numbers reflect our strategic dedication, paving the way for promising growth. Minister uwe mwamba na muungami munene wa port Captain William Ruto na mwene kivilo wa bodi ya KPA Benjamin Tayari. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Na tuwa Mauvoo mioko ni ya maminister ni kana minister muviani wa utalii sithio na nyamo sia itheka mwandu Penina Malonza ni wathingilila kana uthukomi muviani wake ni mulungalu na nthini wa mwaka umwe ukite kila sekta muviani uo ni kukusia mawaliuku maingi na kwailia uthukomi. Mwandu Malonza ainena itina wa kuungamia chathi cha kwikia sahihi kandalasi sia uthukomi mwakani uo wa serikali wa ngilila miongwali 3 ngilila miongwali na inya sia mavisa muvia uo ni waweta kana no nginya viti ila President William Ruto wikite kwailia ukwati wa nthi no yonekana mauvisani kana no yonekana mauvisani onde alame uthukuma muviani uo wa utalii. Today, the end of the year, it will not be about what I committed on behalf of the signed performance, but also. Good afternoon again. The signing of performance contracts signifies our unwavering commitment to realization of our vision. Our objectives for the upcoming financial year are ambiguous but achievable. We aim to bolster tourism contribution to our economy and enhance wildlife conservation efforts and preserve our cultural heritage for future generations. To do this, collaboration is key. We must work hand in hand
with our stakeholders, our local communities, our sister ministries, as well as international partners to ensure a holistic approach that embraces the principles of sustainability. As we embark on this journey, let us keep in mind that each contract signed today is a pledge to the people of Kenya and to our President of this nation, a pledge to uphold the highest standards of accountability, transparency, and dedication. Let us remember also that our actions today shape the Kenya of tomorrow that we want, a Kenya that thrives, a Kenya that cherishes its natural wonders, and a Kenya that stands tall on the global stage. Twitiana na maminisa tukwa televoti kukonia monene wo olani Musalia Mudavadi ni wawetakana uvinduku wa nzeve ni wetae ukono monene na vevata wa enende kukwatiania na serikali kukita uvinduku wa nzeve ainene akauntini ya Narok. Mudavadi ni wailesia kana ni wailukwa ilia na kusuvia mawidhuruloko tanzia imwe ya kukita uvinduku wa nzeve. Today, more than ever, the government of Kenya is transforming the way it manages its water services and delivers water and sanitation services to its citizens. Urgent action is needed to overcome this global crisis of climate change. The phenomena is affecting all countries around the world, socially, economically, and environmentally, and Kenya is not spared. This year's clarion call, combating climate change crisis through sports, as brought out by our minister, is spot on. Together, in support with the President, we should be able to really champion the need to save our globe through the climate change initiatives, as has been stated before. You may have seen that this climate change is creating all sorts of things. Right now, if you are a follower of news, you will notice that in Hawaii, because of climate change, wildfires, just from nowhere, have completely destroyed a city. Wildfires, because of the climate change that is taking place. We have seen flooding where we should never have seen flooding. Cities like Beijing have been flooded. We are seeing areas where they're experiencing things that they have never experienced before. Even here, we don't know what is happening, but you can see lake waters are rising. And these are all issues that are beginning to converge. And if we are not careful as human beings and we start reversing the challenges, we could be caught up in a very, very serious situation very soon. Uso ya kuthi uthiumone wa keli na ndaendete ni soma utumani umwe kwisela ili itatu kenda imwe itano vala uitoma utumani ukwambia na Ndeto TV na ndeno wa mitandao itu ya mikumu kanile Facebook na Twitter pamoja na YouTube. Ono yasia mbaito mama kuweni na motavisie ekai osakuwa chama kanasula lakini mosa kuwe manifesto ya Mondo Mutula Junior aminosa kuwa wamwene aisi na navo ya kula na kana ona yingi mukamunenge atavoyeto unweto wa kioko kalamba ngalekosia makuweni aindi anenea ilangewa ya enendi makwe kibwezi mekwenda serikali wa Mutula wikithikana ni wathinikia maundu meokonia uitikati wa milati ingi kwa oyu matukani nengosi wakithina mauvombe yake. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwa tanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima
no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba wito kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyu mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwo ukomea mwenda mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the bami ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mikwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Mauvoo maituvikia va Mutongo FM methia twiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua Mauvoo kula metha manikitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na indi kwi mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongo FM ni yikuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngi uvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbithi Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Packages vatende vikwa amanyiwa maitro nitwosa amanyiwa alama ina grade kivathukanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yitu ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, SIDAC na ingimbingi nitumanthia amanyiwa maitro attachments na twina nyumba nzeo na ntheu cia kukoma kwa amanyiwa maitro twithi kama kongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa mwai wa kenda na mwai wa 10 ni wende tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals.
Saa ili siawiyo ithonokere ndatika miongo ili kalibu niende na kumanyithia nzama ya kulunga utumi wa kilaiku kana tumbaku ni aliana na uneni wa minista muveani wa utandithia Moses Kuria wa kana kilaiku takesangia kilungu cha imwe yulu wa yana cha ukwati wa Kenya. Mauvisa nzamani meweta kana uneni wa Kuria ni wa kutata kusia matambia ala mekitwe makombinana na kilaiku va Kenya kuyanana na muvea wa uima wa mwi ni kana tumbaku yuwa andu ngili kenda kila mwaka vande ito ya Kenya. In terms of the regulation in Kenya, I think that regulation, the implementation, because we have so many good things in paper, I don't think we need any more. But the implementation, the enforcement, I know when we talk about enforcement is at the county level, is so weak, and that's why you find that even the president doesn't know the law. He ends up, appointing the CEO of BAT into such an important committee when he knows that there's a law he has to protect, and he held the Bible and pledged to protect the Constitution. So that weakness and that greed and that corruption is what is endearing the tobacco industry to make Kenya their regional headquarters and to make Kenya the hub of tobacco industry. If you hear now that BAT cannot even operate in Uganda, BAT, these nicotine pouches, they cannot sell them in Uganda. But Kenya is like a safe haven. is a safe haven where anybody can bring in anything. And that is where we are going. Na tuitiana livoti sutone Mauvoo macheva Mauvoo ala makitika o ndatika mbuthu siapitika na masaa mabuthu mapituka ni kana kamwana ka ukuwa miaka 16 ni kasovoka silangani wa kwa savano sengani kuya matungulu kauntini ya Masaku kabinane kala kaende na utuvia na anyanya emasani ma kiwioni cha umundi kuyanana na alama kusia kiko kiu ni kana vei nguthu ya imwana ila yende na utuvia silangani osu na kwa vati nduku kamwana kamwe kasovoka silangani osu na kwa yeseso ya kumanda mwe wa kamwana kau ni yende enende maikulia vethiwe na ndambe sie na otuika wa kumya me kiwone na ende tukwate vote mwendo wasa na keni twi bandu twi kiboyo o musie kwa mwaito mo kwigwa na ni newa andu mauganitie mbu no sio nini na umaluka numba ndio sasimo ela na umala newa malonza na umala na nasemba na kulia ni chao chethewa na ula wambe na komana nake ni kamwana keitwa Kioko ni cousin wa kamwana kalaka wetu kewetu kalika basilanga naende kangele siondu kwethiwa kambia ni meuthambia na metata uthambia na nana emai silanga muingo yongi naende koke ute na yula kona mayai ya koke ute wethi aika kaona kazi ni wake na alange mai amathi muingo ko ukasemba kalika kigune kana katate umutangia na yula kathika kakatata ukusia kambia katata ukusia kegwa mwesu waitava muno nako kambia lumandakani kuko kaumana kasemba ko kaunda bya kambio weta ko yanyinya umete wa kamwana kalaka botakegwa ikobikia yu ne asia ba inamba ukwatika no the wa ke banondo ka inamba utresi wa balaka dikile inatoyeki yake ukwatikana nikana asia imatho mwe na utoigombe ni tala ina kwa report anave kamwana kali kasilanga ni wa kwa savano basengani kaitube silanga wibona netoka bone na OCS na timu ya DCI yabatuka umana ondo kalika
kwasa na nuke tupake na tonge na kale kaka makuma ko teams sio bati na diverse kuma Machakos County government na ana ke alama sio tu ya meyo basilanga maikamanda ina tio tiende effort sio kama sio ka retrieve no siende ina nenda umia warning kanao tena otao kwasi ndo skulu ni vingi we masobe siana maneno na siana maitabika nako la kuisi witu ikene masilanga kanao makware ko yakatine manene asiana sio masiasi karata utengea masilanga ndo masilanga imana kukuiwe na imaliku na mena kiu. Na twelika mutongwe mathao nenekana skulu cia musingi ila ikwikonia mathao ni maskulu ma musingi Kenya Primary Schools Association ni mekwikwatiwa kutetheka na muvango wa kukelia mathao wa zama ya muvela wa maunthi yonthe FIFA na ula unambeiwe va Kenya matuku 28 mwai muvitu. For Kenya to go where we want, we have to invest at the bottom of the bottom. The primary schools are 23,000 in Kenya. That is where we will invest. That's where we want to pick the best. So Football for Schools program by FIFA is meant directly to invest in this. That's why we are here today, to feed the winners, to award the winners, but also to begin the program in the next 30 years that will pick the best kids in the primary school programs who will go on and play for Kenya.